Салом алейкум. Мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Бисёриёт комментария менависӣ, бисёриёт занг мезанӣ. Исоқов Аюб, те бачаи ёш. Вақте ки эфирда биромадӣ, қатъи назариёи террористо ва группаи бисёр экстремисто чӣ спори карда метонӣ? Ту чиёра медонӣ? Ман бисёр чиёра медонам. Ман ёра 1 сол варақ загдиям. Ман папка документ дорам. Ки бидани назариёи террористо ва группаи бисёр экстремисто. тамошо кунед Исоқов Аюб, бисёр чиё медонам. 1-5 минутаи видеоро тамошо кунед. пешагӣ, ватанфурӯшӣ, қатлу куштори падар кам набуд ки писари ӯ Муҳаммад Тиллозода бо машинаи тамғаи хориҷӣ бо пули ҳаром харидаи падар ба хонадони тоҷики дигар мотам овард. 3 майи соли 2012 Ортиқзода Муҳсидин, сокини деҳаи айндигони шаҳри Ваҳдат, рӯзи мавлуд дошт. ӯ 12 сола мешуд. чанд ҳамсинфашро ба хона даъват карду, модараш ба оростани дастурхон машғул буд. ин лаҳза Муҳсидинро ба наздаш хонд ва чанд сомонӣ дода хоҳиш кард ки аз мағозаи наздиктарин рафта камтар ширинии дигар биёрад. Муҳсидин рафту чанд соат барнагашт. модари бечора зору ҳайрон сари роҳ мебаромаду медаромад. мардуми қишлоқ, ҳамсояҳо аз назди хонаашон тез мегузаштанду кӯшиш мекарданд ки ҳамгап нашаванд, то аз ваҷоҳаташон мусибат аён нагардад. ҳамсинфонаш ҳам наомаданд. 2 соат пас ҷасади беҷон ва афгоргаштаи Муҳсидинро ҳамсояҳо ба хона дароварданд. доду фиғони модари бечора ба фалак печид. даме аз ҳуш мерафту дақиқаи марди хонадонам рафт, пушту паноҳам рафт гӯён зор мегирист. то ҳол худро гунаҳгор меҳисобад ки маломат мекунад ки чаро он рӯз ҷигарбандашро мағоза фиристод. он рӯз вақте Муҳсидин хурсандона аз мағоза бармегашт, автомашинаи шахсии тамғаи Toyota Camry рақами қайди давлатиаш 3926 AM01RT бо суръати 110-120 км дар як соат аз роҳи байни деҳа убур мекард. маълум буд ки мошин нав харидорӣ шудааст ва ронандааш хеле ҷавон. чанд нафар сокинони деҳа ки қад-қади роҳ ҳаракат доштанд, ҷон дар кафи даст худро ба зур канор кашиданд. танҳо Муҳсидин натавонист. ӯ рӯ ҷониби хона равон буду мошин аз пушташ сахт ҳаракат мекард. зарбаи мошин ба дараҷае сахт буд ки дар бадани навраси бечора узви обод намонд. ронандаи ҷинояткор Муҳаммад Тиллозода, писари раиси собиқ ҳизби наҳзати исломии Кабирӣ буд. ӯ 19 сол дошту он рӯз падараш барояш мошини хориҷии тамғаи навбаромади Toyota Camry-ро бо маблағи $20,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоӣ харидорӣ карда буд. беадолатии зиндагиро бубинед ки падаре бо пули аҷнабиён барои фарзанди ҳанӯз санади ронандагӣ надоштааш чунин мошини гарон нарх мехарад ва навраси 12-солае ки ранҷи рӯзгори хонадон баргарданаш бор аст, барои як пора нон ҷон меканад, аз дасти писари ин ғаддор кушта мешавад. наврасе бо марг мувоҷиҳ гардонида шуд ки ҳазорон орзуву умеди волидайн бар ӯ буданд. ҳанӯз аз дунё чизе надида буд ва шояд калон шуда як инсони шарифе мешуд ки ифтихори падару модар, диёру ватани худ мегашт. он шабу рӯз Муҳиддин Кабирӣ меҳри падарии худро нисбати фарзанди ҷинояткор намоиш дод. муҳаббати падару модари бо ғаму кулфат ва қалбҳои якумра сӯзон гирифтор ба назараш намерасид. ӯ назди падару модари кӯдак рафта, бо истифода аз чарбзабонию пеш овардани ҳадисҳои авомфиребона оид ба тақдиру насиб, қазову қадар, сарнавишту хати пешонӣ ва монанди инҳо онҳоро моил ба он сохт ки даъвое накунанд. дар ивазаш ба онҳо ваъдаи дастгирии якумриро дод, аммо ин ҳам ваъдаи пӯчу хушку холӣ. кунад ҳамҷинс бо ҳамҷинс парвоз. дар қазияи садамаи автомобилии ҷинояткори дигар, адвокат Бузургмеҳр Ёров ки ҳоло бо ҷурми фиреб додани даҳҳо нафар муштарионаш инчунин дастдорӣ дар амалҳои ҷинояткоронаи дигар аз озодӣ маҳрум карда шудааст, ҳамчун вакили Муҳаммад Тиллозода бо корчалонии ба худаш хосу маблағҳои кабирӣ тавонист ки Муҳаммад Тиллозодаро бегуноҳ муаррифӣ кунад. дар сурате ки ҳангоми пахши Ортиқов Муҳсидин суръати мошин 110-120 км дар як соат зиёд буд ва худи Муҳаммад Тиллозода дар боёноташ ин далелҳоро тасдиқ мекунад,
суръати онро 44 километр дар як соат ва писарбачаи кушташударо айбдор нишон доданд ва бо ҳамин роҳ муҳаммад кабириро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намуданд. бояд ёдовар шуд ки ин охирин ҷинояти писарони кабирӣ набуд. муҳаммад тиллозода ба ғайр аз ҳама хислатҳои бади инсонӣ ба харид ва фурӯши силоҳи оташфишон машғул гаштааст. чунончи моҳи июни соли 2013 аз шаҳрванд Назаров Абдуқаҳҳор Мирзоевич тапончаи тамғаи Макаровро бо маблағи $1800 амрикоӣ харидорӣ намудааст. соли 2013 моҳи июн писари Муҳиддин Кабирӣ Муҳаммад Тиллозода бо воситаи хусрубачам ба хонаи мо омода ҳамун гуфтанд ки як тапончаи Макаровро ба мо ба ман гирифта ба ӯ писари Муҳиддин Кабирӣ ба $1800 фурӯхтам. ман пурсидам Муҳаммад Тиллозодаро чикор мекунӣ ин силоҳа тапончаи Макаровро барои худ муҳофизат мегирам. Назаров Абдуқаҳҳор Мирзоевич соли таваллудаш 1973, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Навобод, хонаи рақами 128, яке аз пайравони ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ, аз соли 2013 то давраи боздошт шуданаш ба харид ва фурӯши силоҳи оташфишон машғул будааст. аз ҷониби суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 8 апрели соли 2019 ба муҳлати 4 солу 6 моҳ аз озодӣ маҳрум карда шудааст. бояд наёра соатҳои соат спорид кунем. соатҳои соат миллион долларое ки ай давлатҳои исломӣ рӯйшон мекарданд. Кабирӣ крисада нек атфети чумои Муҳаммад Иқбол модари будак як қанчахай мо чӣ ба ёрдамш кунем. хай ҳамаи шумо медонед мардими шариф Тоҷикистон Муҳаммад Иқболи Садриддини чумо барои 2 лайк 2 просмотр кисе ки як евро кор кунад ки як кусок хлеб бихара бара ҳарломиёша ҳати ачаи қанчиқош сер кунад. як клоун одам аст. ё кун ҳунар надоранд, ё ранги проститутка шудагиянд, гаддо, ҷугӣ, худо задагиашон. оболи иқа мардиме ки шумо пишти панҷара буден, оболи падар модарошон мегирад шумода. ҳаромзодо, худо лаънаттон кунад. ба гуфтаи Иқболи чумо мо меоем зани тоҷика халос мекунем. зани тоҷик бояд озод зиндагӣ кунад, бояд ҳеҷ ка ҳеч нагӯяд. зани тоҷик озод зиндагӣ дорад. зани тоҷик чӣ қадар озод аст. ташаккури зиёд ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон да. гӯш кунед. назатиё зани тоҷика чӣ мегӯянд. як фикр кунед. و ایروپور رفتن و به ما را زنگ میزنی. با که زنگ بزنم؟ بعد سمالوت پریدم؟ دیروز ترانه گفتم که ما را ببین. نفهمیدم. دیروز ترانه گفتم که ما را ببین. گفتی که ما را ببین؟ یه نگفته بودی؟ بیجا؟ من ندیدی. نه ندیدم. برای چی میدیدم؟ تو چی کار کردی که ما باید تو ببینیم میدید؟ اگر آسمان ستاره هم یفت آوردی که بزن بتونستیم دیده انیق چیزه که اگر تصور کنیم که امروز بکار میشدیم و تا بگر هم همیگه میبودیم وقت میداشتیم برای چی کار ببینیم؟ برای این کار خوبی که دینا و دیگر رو کردی برای همون روز که آدمی که زنگ زده شدم همیرم به خدا قسم برای که همین چند مدتی که میرسیم با همه خیلی معرف میگم باید فکری خوب برم وگرنه خیلی کاری نکرده که اصلا مثلا زنگ بزنم با مینت کنم که چرا پیش رفتن ما به زنگ بزنم هیچی زنگم نزن هیچی در برام فکری خوبم نکن بسیار دعوات برای بعد نگی ای پدر لعنتی مچخر اگه با فرما بیرون کردی بر پدرت لعنت خنچه که بگیم لعنتی آخرین کارایی که خود نکنی اگه پیش نظر بیاد بر پدرت لعنت اگه با دعواش هم خیلی که باید همین سحر اصلا همه کارمونی این پدرلتی بگینه باید ما ببینیم با همون باز در دیماغم برم در پدرت لعنت حرام بسیار که پیش رفتن گوریش یک دوزه در پدرت لعنت خنچه پدر لعنتی در دوی همه چیز میفروختگی بر پدرت لعنت اینسانی پس همه پس میپرسی داره که توی درجه نه پدر لعنت نمیدونی چیکار کنی
گاه خیلی میزنی گاه اصول رنگ میزنی تو مذهب من نفروختم، رنگ تو دل من نفروختم، امنیت ناموس مرا سلام میکنه رو تسیا میکنی پدرانلت سرکم امنیتی شدید بعد خطی که آمدن تلفن مرا گوش میکنه تلفن مرا خیر میکنه خدا لعنت تلفن میکنه که امنیت گوش کنه همیشه جواب میدونی فکر کردی میکنم هیچ درباره من فکر خوب نکن برا درباره من هیچ فکر نکن هیچی انتری آدم وجود هست ما برای تحمل نکنم بزنه همه امنیتی ها دایجه برا ادکتی نکن برای امنیتی ها برا کسی همو جمیله رو آرام که لعنتی بچه ها میکنی مرا امنیت گوش میکنه تلفن ها ما رو گفته ای تو قضاوت کارو میکنی که عقلش نمیگیره بون امو امنیت بدونه که پیوستی امو گپات چی پاداش میگیری هیچ پاداش نمیگیره ما بدونه وای میدونه که همه گپی گنده و ها گپی وای از طرف سر میشوه اونو بر وقت اونو انالیز کردگی میدونم و میدونم که من برنامه‌ای تام برای من فکر نکنم فکر که بدون که انتری آدم مردگی هست برای خشم برای پاکستان سومه تلوی ای ترکیه نمیدونم میره کشخانه میکنی پول میاری برای کردن بگی بدون که انتری آدم قنچق بگی مردگی دیگه در وجودیت نیست همین قدری که به احترامی میکردی هم قدر ناپسندی میکردی و در تای کریت باشم در تای کری بود 45,000 نفر برات تو پاد مردان نداری گنده مردان نداره باشد برای تو مردگی تو مردان نداری وقت تو تسیو میکنی تو باید دوری همون مصر خزی یعنی مصر میشوی باید دوری مصر زنده میشی و یعنی پولو در کار شوا کو یا چی در کار شوا رنگ یا یعنی بگا ایجای تخنه کردنی بودی مرا پیش رفتن بود این گفته کو تو پرالر نه ناموس داری نه آبرو داری نه حیثیت داری هیچی نداری با وجود با دعوت هم قضیه داری که دو خوب میکنم من باید از عزیز دعوای زیاد میداشتم ولی من ابله احمق ارم اینمی بنمون 10% کریت من چی میکردم آرام میچیشتم برای هم 10% برای در دهن جمیله بزن اما اندوزهی که در دهنی من میزدی برای در دهن جمیله بزن برای در دهنی اوچت بزنش برای در دهنی دخترت بزن کلی نزدن انا همیشه تو آماده نیمه رو بگردن محبوب کردی باشد نگردم باشد برای گدایی که پول بتر دلار بزدی که بگی بیو برای شکم بیدم این محمود جانه من هر کارم کنم باید کمتر به معنی تر میکنم رنگی طوره اینا به معنی اینه باید خوب میکنم نه دوم برایول در دعوت میکنم نه برام خوب میکنم تو کاری که دستگیریم کردی ابور در تای کرد بدون چی دستگیری کردی میلیون آوری زفری توفی را دادی در کسی که اولگا پر کردی و در کسی دیگه و دیگه یوردم کردی دوم برایول در خوب میکنم